Sulawesi Selatan memiliki potensi yang cukup besar pada sektor peternakan dengan populasi ternak potong sapi dan kerbau 1.568.294 ekor. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Kick Off pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku nasional tahun 2023 secara resmi saya nyatakan kita mulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai seluruh aktivitasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Just wants to know that you're